na pap smear na so kwana emi at sabi ye ni entumi enkoyase enhwe ne ekoso inside ho no nti no sabi obeda ho na se de ade ne hye na se sesan bi e wo nchen not necessarily say wo de na no a etumi ehu efre doctor so mehwe say ade we ye normal ana say bibi na e hye ase ho aha won sabe tumi akọ de na so weni ni ho a ebehu sesan a ekoso ho nti say what are yes test we na se sesan bi ba on tema na yehu na aso na ma on tem na minim se on sa ba ku bi nso ho di kesi via ye ne de he ye isi vinegar e fie aside no another ayi bi ho no ma te se bi a ya na ehye emase a on se di bi ovary papilo no ovariances ba ku ye ka hu on se bi ho a obehwe oba na nensa asa nensa ka bibi ewo ho last ya me ba mu ho ekura mu kire me bia ne din na fa mani so high vaginal swab na enye no so ka ovarian cyst ni ayi ho where the free menu but nan kam pese me we no different because ebia you say enye cervical cancer no kwa na ma bleeding ne ba ebia na bibi nso ewo ho ana eno ba ku bi nso wo cervical polyp na musa wo ba ku bi nso okasa ovaries nua no ho polycystic D&D na no so ye de na me pese wo kire me mu kakra eno ne cervical cancer ene ba ko na kan ne kwae de polyp ma ye hunu on sa wo ka se ase ho no pap smear no e kire niema bebre ebia na obi ewo one of niema ya yabobo bosiba na nye cancer no cervical cancer kire ye sa niema we mu nso because ya se ho na na wo eno so ede na obehu ewo ho no wahunu difference say we okay inti no cervical polyp and cervical polyp no eno so ya de a efi a wodie no bo se wo de speculum vaginal speculum e se oba na se abo se na efi cervix no mu eba eno so ya na eta bleed obi o ha wo cervical polyp oni ni kunu hia bleed obi bleed sa obi ma na dro sa so bleed ne kwa na san aba eni nti na ye ka se bra na ye hwe even though anya cervical cancer ne kwa na ye hwe no da ho a ye hu se polyp na se nye polyp because ade na ebe yi ye yi a ye de be call lab akoye hwehwemu ahwe se sabi because ye ni ma de fifi awudie ne mu eba ya koye hwehwemu ahwe se sabi cancer na efi awudie ne mu ebitimi ba na se nye cancer polyp na nti yi a na bleeding ne jai na cervical cancer na se na kan ne so e bleed as sa de ne begu awudie na no esesa oni okunu ehia edimpim nkita awudie abo se na bleed no eba na polycystic ovary no eno so yare a eno so eno nko sebi no omu ntuko wodi na e won chen okay it sa pap smear ye kan ne testing no oba awawo aja Nyinsen Ne Awoɔ nti oba awawo nso te say owo wie ho no oye breastfeeding ni ade no eno so ho nsam te say o wie ya otumi ba be test test no ya de a enye ya oba na the speculum no shawase ya the brush na the fa wodie na no fa wodie na no nsuo ni bi na the se be container kitu e bi mu ya the collab omode ko hye ni abroni efre no microscope omko hye mmoawa na yentumi emfa yeni yeni kan ehu se bi bibi ekoso wo ho anase bibi itochima wo ho omode ko hye machine mu na eho emwaye aba ache se bi mami we or cancer na so ni cancer okay ntanya de ya brush keke na e de fa wodie na no e de fa 5 minutes na ya ye powder nti brani ya hwe na bibi wo ho aye fiase abo ho ban eno so mpese obeko mesro mama ye nko na ayi 2 years ago ya ni di enkomo yi anti magi nyame fa okransie ye papa pobo no ho moden oye de obetumi bia no ho ye den no ho fefe kama but bibia mu rade se emfase dama no ona nim de nti a at this time wa frɛ no so wa sofa nyina mu ama no ho ato nyina wa frɛ no but this time no so be gina nyame fa ne kra sie but no complications a wo cervical cancer
Sana meka no mo say yare ni to me edu echire. Ha. Afi wo nam ho wuntimi nya hwe. Wote yawo. Bleeding is so kwa na ekoso. Ene is I bleed pa normal bleed and spot bleeding. Yes, spot. Obi ho bleed pa. Na wo moja so tekura no ye problem o. Ai. Nti ebi mo okọ meba kwa no moja no so ate. Aha. Ena afi so sebe insio na efi ase na sebe nka wo mu no. Me febre no mbeda wo da ya na eyo ha mi sense no. Ukodware na obakra na we hwe we ni. Anu odin pa. Nti no yare no ha dwen but no yetumi de abrofo na biodofra say ne tene say yes be ye test we ye test bebia yare na du no ye de obema guy na wato aso ahwe me bebre no me bidro no na ye nta advice okay because awon amokoye bibidro no they later come back stage na du echire okay ka asase no ye hwe ma na ka enu ho omo de bibido kokasa na fe de na ye bibibio ewo na wo de na ano na ye kuro aha nti aye advice nya omo ye ne sese omo na mo de ahwe treatment no so treatment ye mfedro bi anhyehe ho baby okay ida baby yare ni bedo no omako yi enye necessary say be ombe yi awode ni nyina baby edu ne bia sa awode na no na ye twa ho ne bia no obi wo the questions ba ku mienu bi na on famra 0302216561 0302216561 na onso waba na komo twetwe no ye cervical cancer mane nya o se bi kire wo a ede wo kwa ni dabi stage no ka say last stage no ehona ya na anu de no kra ye nya wo saa ye beboa but ade e betimi a prevent de ade na wo se yetena wo manage nsemu wo wonte da ye nka ho asam nti na wo Nyinsen Ne Awoɔ so ye di eho enkomo nti mesrɛ sɛ na ebia afi no wate ase yie no ye nkokolebu ye nko endpoint ni nko check me ma ye me de en me hunu ukɔ kolebu ho na ukɔ hwɛ pictures nom ni ade wa hu se nipa nsahwe nipa ma wo de odo betuatua enya bo bia mesrɛ wate de odo to credit na wo didi ntofini sa wo de save bi here no awie enkra 9 years to 14 yes wo mon so starting mobi nti wo abayo bisa ye mo no ho ban number no ye 0302216561 0302216561 phone lines no na obi a onso ope sa wo share wo dia na ja waba na ye ne wonso edi enkomo Nyinsen Ne Awoɔ ehun komo a ye die ye cervical cancer kwasiada wei kwasiada nwumre bia no nwotwe na fe ye di nkomo Abigail Gamo a oye senior nursing officer wo Kolebu Teaching Hospital na nwumre waboa yen ene yen edi enkomo yen kwa homa no so na ye ne yen first call and so eni enkomo odemo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so hello ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so Pacha good evening so ma me na free here nwumre Pacha me si Kubekrom ewo Katamanso yentie we me Pacha polyp na mo kan the last 2 years me koye bi na mpese me bi ka say it means ha baby mo ana okay ebe yi ano de ama ma me for so ahuni awo so me mo Jesus oba wa fa ho afa ba obewo afa ho afa oba that's se papa free ya no anwumre e pacho mfifi kurobodumase na me bibi ha me asema maka ni nyina no ma ya de doctor Yakupon Shao na mpese me di se bibi emma no ye bo se emma no bi susu enro di chinchin na omodi ma emma no bi sebio o ma se no omode wo ebi wo ho a wo behu a wan kasa ye bo wo a wo ye be man kra no wiye meshow itimi bisa se eno deba de ene e cancer sankro for no so mo no ma sa anyema no e ko so mo nko hospital nko check sa anyema kan ho asem no me da wase me so me da say papa for France wa homa no so odo me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so di ni ba bia free me chia bibia
Jake ni kasa fi Adabaka. My sister is here. Well, passion odi kasa ni ayemhie no. Yakopon. So say yan man mu bi yan man mu bi wo wa. Omu take it seriously about mona kasa ni padia. Say me nianu kasa fi ko bodu ba se no. Yan ma be omu di shem omu ya se ni yama. Na won wow. And I have to so the nose mask now, who can want them no. Let's say security forces or any security agents or police for almost fan serious for your chanko. Almost too sick room. Now a moment barrier. That be a share and nipa nose mask. Yes, uniform. Especially person almost say, who share nose mask there. Almost you to say be a we are who free baby neighbor. Na yom wona mu wieo prisuru ebesi wona yaze izabe yara se papa pa fofronso ahoma no so odome mo adwode oba Nyinsen Ne Awoɔ so mpacho obewu afa ho afa oba yada se na frefi hia nwumre mpacho Joseph Tete ne we do wa akema cross yada se yenti o mama mpacho me serve bisa se na o kan no mbo so bebre ame etainya tina me serve bisa se mema na wo stage bia yen nya na de amama na na se yen so ye ko fe free baby ne de ba ka mo kire me ho kakra na mate ase na me serve bisa se regional hospitals no the government ones no baby wo ho a ben ya ebetumi akwa check ya na sa agise kolebu ni de obubo so na obebo o yada se ofofronso ahoma no so odome mo adwode oba Nyinsen Ne Awoɔ so Papa good evening. yada se na frefi hia Papa Sagaje Tamani town. o ya ma phone mra form kakra na yente wo Papa Sagaje Tamani town. yo yente o Hello. papa yente o Papa Miki. Ke baja nini ukadi lomana nge iwo iloko jomana ka iwo engeti komaje nyabanolo. Tela mabi. Oh, facha me kasa no manti ase na ebunso nna ho yie mame. Enti facha me pa nkran no me nhia nru akire sa. Enti we de facha me. Ofofronso ahoma no so. Odo me mo adwodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so. Uba wa fa mo fa uba. Eda se so no na frefi hia nwumre. Ampa to be frefi enu. Dome. Enum boso. Mpacho yenti o. Enum boso. Me pacho ade ba kwa me abenso me pese ndi bisane sai me se me wo tre no ye twama wo nti ye twama metimi enye bia na se ye no ma ye twa ya wo no enti me ba na se di bisa okay eda se papa mame ebe ya no di amount ofofronso aba odo me mo adwodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so pacho yo ma wani mre na yani abrepa ne yakasa na ofrefi here ni nyame me 26 no and a chat 31 but and there 1 week let's buy a bank think now you quite you okay so me nim there have into ko hospital mo kan say o mo ma o den one can say o ma medro asa wo so wa musa hwe le man ka say e bi e no na yes aha on ka say so de o nim ba o bebu sa o hwe wo wie no do mpa cho de na ha me wo bu sai esa fu bia na na hospital be na ko yi kwalbu enya hwe ma me nurse wa ho bebo yi ano na o chene nya me yadom a yasa akọ wai me da se ofofronso ahoma no so kafra ye behwe na yenya ofofro bi nso aka ho odo me mo adwodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so me mo adwodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so hello ma me ye mo adwo me pacho ye ni o eda se na frefi hia nwumre yenti o me pacho green me frefi da akwan yo anti grace yenti o me pacho me de no enye saliva cancer na me ka me pacho bebre me say last week wo ye ka bibi fa eye covid na ba no say corona ku school obia in the protocols no eso me pacho
Odoko we 6 maybe school ni din 6 and 7 government school be wo no no wo awofo no mo ba ho no mo ba betro mo ba idin no won she no marks ni bio ina teachers fo ni be nso won she ina school fo na nso be bre na eyiyi oh ntin enye fight na ka be ya nka won na nka mo ye we no kamo ye ni ameka no adwuma nhwe ina school ka se be nso e wa akra ha na ene sme body de e asemota when we say protocols na we say one for sanitizer ni ade no o ma fa nko ho no mo parents no in a tissue storage roll e to eye deso kan anko ho no mo ina mkola na mo je won egu class ho no ntan ke be yanka aduma sem de number 1 ye na yesie e me na kan china ade patch aka stage ana sempa eba o ye we na me kan no nhwe awofana ato wonye meni na bibia anko ho no Yada se papa yem for front so. Oda me mo ajodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so. Oba wa fa ho fa oba. Yada se be me na free hin yenti o. Mama pa Joseph na me question ba ko ke. Me pa ye mama no si from 9 to 15 bet me abon mo ban. Pa cho bet me my wrong figure bia be say bia me kura be say ya bet me won ne pane abon ho ban ana no na me refi ya bet me misa. Yo obebo won so me da se papa. Ame for front so. Oda me mo ajodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so. Kafra yem for me mo ajodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so. Okay, so obi anya my dear anti abi mo aye kakra na abeba no na afi yenko yanim aha. Ika no bibi say polyp no se bi we yi ne de no itimi san eba na se na me kan me say ade bi efififi awudi into ne sana ye kan what aye test we ya na san aba eno no ye hu ne ntam okay na ya hwe se san aba na se bi emma kra aha ena afen so no papa bi ka say emma na ye de say ya se eme bebe no ya yeta etu ema no fo omo ba yare sabia se ya se ho no ensese bibia ekoho ensese bibia ekoho because eme bebe bo se obi wo ha obeba no ode ade bia kwahye na se sebi ya se na ka akata aje esa de ne ko theater esa ko bie ebeche okay enso na kofa ha bebre abro ya se no na nkasa ehohoro ne ho nti se bibi bone wo ho a ensese wo ho a no nkasa pie wo hwe na ede ha bebre abra ya resa bebre hu doctor kan wa sem anase ka wo ha e kire doctor enti na fie emfa nyama ense aye friend HPV no emema no na etade mamma no oba so timi ko fa o baby ebia one ne kunu wo ho o boyfriend bi wo baby one no akosia so mi wa no ene obi foforo so akosia eni awode ano anasa munni cervix ni ti no aya na ema no titiu na etade how ebrain okay okay na afen so no obi so bi sa se ma memfa ofrefo we nso nto aso odo me mo ajodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so now yada se na ofrefi hin anwumre yo me de me press ya there me person be saying say a man that be shilo enti abetimi the problem being so aba embalon yo mama yada se papa ofofro nso abaso odo me mo ajo edo eba Nyinsen Ne Awoɔ so your last caller 0302216561 0302216561 odo me mo ajo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so hello me fa to me chewa nwumre na odi ne be afre yemfi acha me frefi ba afa yo yentie o me papa no 21 years ya na si so gunu sa wa na so amako hospital ish ache okay and you see a call 244-867 call on odo me mo ajodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so kafra na ye try up last caller nti se ye nya de ani ye close border no aha ye da se anti abi ento so na nsemfo no ye nya no okay obi si bisa say we twa wo
utumi enya cervical cancer na se kokwami bia na anaso betumi akoye test ni bia aha obetumi akoye okay awode na no no wo ho no nkwa de oba ye be test na ama no emfa wo say we twa brakra so debi o se we twa awo okay we twa awo ko timi e ba be test okay and my little girl now say so no the time in so no sanya bi no omra na yen hwe ma no aha yen hwe de kunti a onya no esa emre bebre wo say bi wo ho mko fa ndro omo fa ndro na cycle na sesa into no bleedi anyhow time in so yen na wasan bleedi afi na ne date ne cycle ne bibia ya basa okay so omra na yen ne ntina se na yen hwe e ma no and obi si bi say 9 to 14 years vaccination 320 no ebebo akola no ho ban from virus mienu na e cause cervical cancer no and na 320 near for 2 vaccine Cervarix yes can here for 2 no be one there before back hey so be one 2 times and ebia 320 and answer up for 450 no ebebo no ho ban efi virus no a9 okay emu mienu no e cause cervical cancer aha okay into wo ye no na 450 like 500 or 2 times sir and in penny for the any pe any penny for the this is penny mo so per 450 and 320 sir 320 no bo virus no mienu ho ban sir and 450 no bo and 9 ho ban sena mekan na obi sai say akwala oni be man sha sinsia no ye say akwala no mo ebo pane na emo 100% protect na so yen penifo na ye ya sha se pane ne kwampo na every 2 to 3 years na yen hwa wode na okay na kra onu obi an hia da na wa be wotu no yes wa pane ne be man 100% protection sana onyi a wa sha se ne be man have sex na ko na so oba na oba check okay but a man 100% protection if he's higher we okay okay nti any price no any ade ato ho no last call bi so efre ne ba egu nsuo baby ogu nsuo a na egu no no mesre se momra yare sabia na yen hwe ema no okay obi nso busaye say regional hospitals no nkwa adia clinics health facilities okay and yet only regional hospitals clinics, private clinics be brave. Okay. Okay. Say crown kwa. Ye kwa yenka se ye ba be ye cervical cancer. Na say sha wodi na. No, wodi kan say e pa cho. Nyame hra mo pa na adwumade amo ye seriously. Passion amode a hyemo no. Anase for no bi wo ho no ma omo no before ye do meba asase so kra na adwuma e so mbe ye ne bi ni Abigail ne Auntie Rose ne me other nurses. Nyame hra mo ne adokota. Abigail ne Auntie Rose buys wo mu su. So especially obi wo situation ni mu. No mu tu no fo kire na de wonye na se nipa na nya aso omu nua no because omu nim de ade ne te enne se wo bantama ye betimi asolve ama wo hwa me na ku no ya omu wo ho nti mesre mo ye ntie but me besa Abigail kan bibi on sa stick dia ha ya adwene to oba ten bi pollute ne ba adwene ama sa break kura e bia esa nko oba me ye no oso o makora se ye beyi na wo de oba ye bibiduro no ne ade e de na obeka kire yen mu a bia ye wo obi otesa ye be advice no hospital na early detection yare we hu embebre na so na tifie osuro so obeba na ye de ade be hye na se sana mekan me se nya ya sa me se me anso ma ye bi so ton wo yare a na wo da ho di na wo na de na usuro bi se bi ekun na so no ba ntema ye hu ne ntema na ya boa e wo sa kwan no so ye de ye ne ye kan se ye ban bofo na se impenifo no edi hu nkom se bi kolebu se no from 15 February no yes I say at the price and so normal price and idea e kan 150 and so ni at so from 15th no to March February April March okay yes. 1 month yes so but you say first 50 e be do ho no
You be am free. Hey, wow. From 15th, no. From 15th. And another free circle. Okay. Yeah, am free. Now so 15 to 31st March, no. You bet 75 cedis. 15 oh quiet test na me boa. Nanke February no. I caught 31st March there. Yeah, just 70. Yeah, just 75. 75. Wow. Now so no from 1st April to 30th June. And you bet 80 cedis. Hey, increment abem. See na wo ya ntem mesre. Me pese echna metie na yese endpoint nipa buso mo be check mesre fato wa wo so. Nipadua ne ya wo dia. Aya me yase obi me say auntie Maggie die ya wo fi me ya anya so no ko ye lazy o tu ho na mon ti mesrew enkasa wante ennei social media deda ho ene ye ka ho asem Nyinsen Ne Awoɔ madam abiga wa be chire ye mu mesrew memfa ni agro no china de pache ya what your phrase 0244867068 0244867068 na ko ho na onye free and from our card na the doctor obeji hu card de so tua but scan na oya ma wo no ohwe a wo de no ho nyina no na free no so sa momra ehu e de aba 75 cd and na wo call e china 150 wo ko test cervical cancer no 150 but from 15th February there what is about 75 from 1st April to the June 30th June because rate Ghana Mr. First 50 women no cry you free Mr. Ella Emanuela Mr. machine e kire nyamboa ida wo kɔ endpoint ana wo kɔ kolebu na kɔ check ya de no bo ho ban yo ori ye kan wo sra no obi a wutie be bia mesre mo rutoben ye bo na me manu mo Facebook ene Adom Health WhatsApp group ni nyina so mu nyina mun kɔ check ma me wate mu me nyina yenye na emoye anti abi yemfa unsi hey ana o last word bia pese wo de ma de wa ye gusu bu so obi a wutie yem bia no nue bi wo baabi wadafo bi wo baabi on say that wo wati woni ni sabi why sa test we bia se na be ya de robono ebedu ekiri ye man bebre na betutu hu anamo akwayare sabia akoye sa test we bi eno ana ye hwehwe na me hu ye mobo na onhu obia mobo nka obia ho na ye nyina ye mfanto ye ho so se ye ti bibia ye ma na ya pom de mu nsema ye be rush na yakoye no opportunity ne ba but once this next year bia no mka so mo te so mbete so ubako boom na utua entwema ne nye dendende ansa no rush yakoho ena ko ni pani ho ko ni enhwe wate makoya me denti na ma no den za me nye se ya nka metuwe ehu akire me se isram ma ye me yes me hu ye okay oh yenentem ko machine wa usual de de ya wa bre ti eso ko cheke Mr. Opa mfanya sede na wo ka no so de bia no ko service wo ho a sa na ni pedua no so wo ho a de o service no no aye fine ti shine e chenyambo ame no e ko endpoint na yakoye prostate screening no Mr. O so machine wa usual che yenkɔ hwɛ mo ho ban free